bakunzi ba Precision TV, tukaba turi hano Los Angeles, hano mu mujyi wa Hollywood, nkuko twabisezeranye ko twazaza kubasura tukabereka ahantu hose heza. Tukaba turi ahantu bita Hollywood, murahabona umusozi, murabona Hollywood, ahantu hazwi cyane, hazwi gukorerwamo amafilime cyane, ahantu hazwi gukorerwamo ibintu bijyanye n'indirimbo zose. Murabona rero umusozi, murabona. Tukaba twahageze rero, tukaba turi bugende tubereka ibindi bikorwa byiza cyane birangwa n'umujyi wa Hollywood, aho abantu bose bakomeye cyane baza bagahurira hano, niho amafilime yose akinirwa. Murahabona rero Precision TV ikaba yahageze kugira ngo tubashe kugera tubereka ibyo bikorwa. Nkuko mugera mubibona rero, murabona umujyi wa Los Angeles hasi, murabona dore ikibaya kigere, murakibona hano hasi n'ikibaya, aho wa musozi wa Hollywood uri ukorerwamo amafilime yose y'abastari bose. Rero tukaba tubashishikariza rero kuzaza mukahasura ko ni heza cyane, kandi murabona ko sinye murayibona yanditseho ngo Hollywood, murayibona ngiriya hakurya iriya kuri wa musozi. Rero tukaba tugiye kuhajya rero mu kanya kugira ngo ahantu henshi abantu baza. Murabona umusozi nguriya hariho abantu benshi baza. Murabona hari inzu hano ikorerwamo amafilime abantu bagenda bakora, murabibona. Umusozi nguriya natubereka ibindi byiza rero mu kanya.